Veliki pozdrav svima, zovem se Darko Jošilović i ovom prilikom želeo bih da se zahvalim osobi koja je bila uz mene na samom početku moga bavljenja mrežnim marketingom. Pretpostavljam da pogađate o kome je reč, dakle govorim o Dejanu Buriću. Dejan Burić je osoba koja je svojim primjerom, staloženošću, smirenošću, a pre svega znanjem, pokazala kako se ovaj posao zaista radi. Dejan me obučio za rad u brojnim softverima i brojnim programima bez kojih bi moj posao bio nezamisliv. Pored svega toga što je učinio za mene, Dejan je uvijek bio tu kada bi mi trebao neki savjet, uvijek je se javljao, pitao da li treba nešto da mi pomogne, jednostavno uvijek mi je davao korisne i vredne informacije. Pored brojnih tutoriala koje je pravio za nas, Dejan je se trudio i da putem e-maila podeli s nama što više informacije i što više korisnog sadržaja kako ne bismo bili uskraćeni ni za šta on zna. Dejane, hvala ti još jednom za sve to što si činio za nas i što i dalje činiš za nas. Veoma mi je drago da sam upoznao jednu tako kvalitetnu osobu i pravog lidera u svom životu. Hvala ti još jednom i veliki pozdrav.